Akiaria riria guikinyitie kanithaini wa PCEA St muciini munene wa Nairobi, Mutongoria wa bururi William Ruto ni anyitanĩire na atongoria hamwe na athikabu niguo kwarĩrĩria uthii wa nambere gũkũ bururi-ini. Makiria mau Ruto ni augĩte thirikari nene ni harĩirie kugacĩrithia urimi, makiria gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrĩa kĩamũkagĩra mbura nene niguo kũhũnia bururi wothe. Hiyo ilikuwa 200 plus, leo iko 100 plus hapa chini, na tunazidi. Mwaka huu tumeweka mpango mzuri hiyo ya mbolea. Mnajua shetani ya kosi akiona mahali kuna maneno anaenda anajaribu kukoroga pale, na ndio hiyo ya maneno ya mbolea iko sawa, lakini pale kidogo tulipata matatizo almost 5-6-7%. Rĩrĩ bururi ũgũmĩirwo nĩ wagi wa maĩra makiria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ruto ni augĩte ni manjĩrĩirie mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka gwethera mbeũ njĩthĩ mawĩra makiria nja cia bũrũri nĩguo kũnyihia ũthĩri wa ndawa cia kũrebia na njohi cia ibango. Na mchango mkubwa inatokana na vijana wengi wamemaliza shule, wako na certificate, wengine diploma, wengine degree, lakini hakuna kazi. Kati ya ile safari nimefanya nje ya nchi ni kutafuta ajira katika nchi tofauti. Saa hizi we are concluding bilateral labor agreements with 19 countries that will give opportunities for young people from Kenya either to work remotely on the digital platform or for us to export labor to those countries. Mubango-ini wa waki wa nyumba cia raithi naguo ni augĩte ni wĩrĩgĩrĩirwo kũguna andũ makiria ma 100,000 a icigo itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Sema we must have a coherent, deliberate, intentional plan ya kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Hii mpango yetu ya housing ambayo watu wengine bado wanapigia makelele is supposed to solve one thing, the problem of unemployment. Nikiongea na nyinyi saa hizi, hiyo program ya housing tunaajiri vijana 140 as I talk to you. Niguo kũnina ungumania wa mbeca iria iheanagwo kũrĩ mũbango wa NHIF, Ruto ni augĩte ni makũhetũkia mawatho marĩa makũhũthĩka harĩ gũcigitĩra niguo kũgacĩrithia mũtũrĩre wa Akenya. Tulisema kama serikali tutabadilisha sheria kabisa on delivery of health in Kenya. Na sasa tumepitisha sheria 4 mpya ambayo itatusaidia kuweka msingi thabiti, including a digital health bill that will bring all our health services into the digital platform so that we can eliminate the corrupt and we can eliminate those who steal from us. Handũ-inĩ ha Muthiki TV, Getwo King'ori, Wagatundu.